Excuse me. Who are you? Excuse me بخښنه غواړم who are you څوک یې ته I am Peter's mom. Where is Peter? I am Peter's mom زه د پیټر مور یم Where is Peter پیټر چیرته ده Peter is not here. Please have a seat. Peter is not here پیټر دلته نشته Please have a seat مهرباني وکړئ کښېنئ Oh, come on. Don't be so dramatic. Where is your daughter? Oh come on don't be so dramatic ډیره ډرامه بازي کېږه ما Where is your daughter ستا لور چیرته ده She went out with your son. Your son loves my daughter. She went out with your son هغه ستا له زوی سره بهر تللې ده دغه went out دا د go out دویم حالت دی څه دی او دې مطلب دی بهر تللی Your son loves my daughter ستا زوی زما لور سره مینه کوي Wow. What kind of a woman you are. You are a gold digger. Wow what kind of a woman you are کوم قسمه ښځه ته یې woman ویل کېږي ښځې ته You are a gold digger ته یو gold digger یې gold digger ویل کېږي ملګرو هغه ښځې ته چې هغه له خانانو خلکو سره د روپو په مقابل کې اړیکه جوړوي څه دی رشته ورسره جوړوي د روپو په خاطر باندې Please behave yourself. You should not have said that. Please behave yourself مهرباني وکړئ خپل ځان مو سنبال کړئ You should not have said that تا باید داسې نه ویلي We are poor and simple people. We are poor and simple people موږ غریب او ساده خلک یو poor ویل کېږي ساده poor ویل کېږي غریب ته او simple ویل کېږي ساده او people ویل کېږي خلکو ته Your daughter trapped my son. Your daughter is a greedy girl. Your daughter trapped my son ستا لور زما زوی په جال کې رانیولی دی trap ویل کېږي په جال کې رانیول Your daughter is a greedy girl ستا لور چې ده هغه یوه لالچي جنۍ ده greedy ویل کېږي لالچي ته Why are you using my son? My son is gullible. Why are you using my son تاسو ولې زما زوی استعمالوئ My son is gullible زما زوی چې ده هغه اعتباري ده gullible ویل کېږي اعتباري or trusted مطلب چې ډیر زیات اعتبار په چا باندې کوي هغه ته gullible ویل کېږي څه دی Have you seen yourself in the mirror? You are poor people. Look at your house. Have you seen yourself in the mirror? آیا تاسو خپل ځانونه په آینه کې کتلی دي mirror ویل کېږي آینې ته You are poor people تاسو غریب خلک یې Look at your house خپل کور ته مو ګورئ How did you even think about my son? It was your plan. How did you even think about my son حتی تاسو زما د زوی باره کې څنګه دا سوچ کړی دی think ویل کېږي سوچ کول It was your plan دا ستاسو هدف و plan ویل کېږي هدف ته You taught your daughter bad tricks. She is a dirty girl. She is just a housekeeper. You taught your daughter bad tricks. You taught تاسو تدریس ورکړی ستاسو لور ته bad tricks د بیکاره چلونو باره کې څه دی مطلب تاسو خپل لور ته بیکاره چلونه ورښودلي دي tricks ویل کېږي چلونو ته She is a dirty girl هغه یوه خیرنه جنۍ ده She is just a housekeeper هغه یوازې یو د کور خادمه ده housekeeper ویل کېږي خادمې ده او dirty ویل کېږي خیرن ته Enough is enough. I cannot stand your bitter words. Enough is enough بس دی نور بس دی I cannot stand your bitter words زه نور ستا دغه تریخ لغاتونه نشم برداشت کولی ګوریا I cannot stand دې مطلب دا دی چې زه نشم برداشت کولی your bitter words ستا تریخ دغه خبر یا لغاتونه څه د bitter ویل کېږي تریخ ته My daughter is innocent. She was not dying for your son. My daughter is innocent زما لور معصومه ده بیګناه ده innocent ویل کېږي معصومه بیګناه She was not dying for your son هغه ستا د زوی لپاره نه مړه کېدله Your son came here. He asked for a proposal. You cannot insult us. Your son came here ستا زوی دلته راغلی و
He asked for a proposal. هغه د واده وړاندیز کړی و. You can't insult us. ته نشې کولی چې زموږ بېعزتي وکړې. Insult ویل کېږي بېعزتي کول. Your son loves my daughter. They love each other. You are an arrogant lady. Your son loves my daughter. ستا زوی زما لور سره مینه کوي. They love each other. دوی په خپل منځو کې یو له بل سره مینه کوي. You are an arrogant lady. ته یوه کبرجنه ښځه یې. Arrogant ویل کېږي کبرجنه. I will not accept your daughter. You want money. How much money do you want? I will not accept your daughter. زه به ستا لور قبوله نه کړم. Accept ویل کېږي قبلولو ته. You want money. ته روپۍ غواړې. How much money do you want? څومره روپۍ ته غواړې. Your daughter has to break up with my son. I will give you money. Your daughter has to break up with my son. ستا لور باید زما له زوی سره اړیکه وشکوي. break up ویل کېږي اړیکه شکول. I will give you money. زه به تاسو ته روپۍ درکړم. I will not let you use my son. Why are you mute? How much money do you want? I will not let you use my son. زه به تاسو پرې نه ږدم چې زما زوی استعمال کړي. Why are you mute? ته ولې خاموشه یې. mute ویل کېږي خاموشه. How much money do you want? څومره روپۍ ته غواړې. Keep your mouth shut. I don't want to talk to you. We are not greedy people. Keep your mouth shut. خوله دې بنده وساته. I don't want to talk to you. زه نه غواړم له تا سره خبرې وکړم. We are not greedy people. موږ لالچي خلک نه یو. I don't need your charity. My daughter loves you. They both love each other. I don't need your charity. زه ستاسو خیرات ته ضرورت نه لرم. charity ویل کېږي خیرات ته. My daughter loves your son. زما لور ستا له زوی سره مینه کوي. They both love each other. دوی یو له بل سره مینه کوي دواړه. both ویل کېږي دواړه. You cannot insult us. My sister is a good girl. You cannot insult us. ته نشې کولی چې زموږ بېعزتي وکړې. My sister is a good girl. زما لور زما خور یوه ښه جینۍ ده. You cannot make me fool. You live in this trash. You don't have clothes to wear. You cannot make me fool. تاسو ما بیا عقل نشي جوړولی له ما څخه. fool ویل کېږي بیا عقل ته. You live in this trash. تاسو اوسیږي په دې خځله کې په دې کثافت کې. trash ویل کېږي کثافت ته. You don't have clothes to wear. تاسو کالي نه لرئ چې واغوندئ. clothes ویل کېږي کالي. I don't want to see your daughter with my son. You need to talk to your daughter. I don't want to see your daughter with my son. زه نه غواړم چې ستاسو لور د خپل زوی سره ووینم. You need to talk to your daughter. تاسو ضرورت لرئ چې خپل لور سره خبرې وکړئ. Shut up. You have crossed your limits. Shut up. چوپ شه. Shut up. چوپ شه. You have crossed your limits. تا خپل حدونه cross کړل. مطلب له خپل حد څخه واوښتلې. limits ویل کېږي حدونو ته. How dare you push me? I have to teach you a lesson. How dare you push me? ستا جرأت څنګه وشو چې زه دې ټېله کړم. ډېر ویل کېږي جرأت ته او push ویل کېږي د ډیکه ورکول. I have to teach you a lesson. زه باید تاسو ته یو سبق در وښیم. Get lost. Get out from my house. I cannot stand it anymore. Get lost. ووځه. Get lost. ورکه شه. Get out from my house. زما له کور څخه لاړه شه. I cannot stand it anymore. زه نور دا نشم برداشت کولی. My daughter will not marry your son. I don't want to see your face. My daughter will not marry your son. زما لور به ستا له زوی سره واده ونه کړي. I don't want to see your face. زه نه غواړم چې ستاسو مخ ووینم. I cannot tolerate you anymore. I cannot tolerate you anymore. زه نور تاسو نشم برداشت کولی. tolerate ویل کېږي برداشت کولو ته. Go to hell. I hope your daughter will not twist my son's arm. Go to hell. دوزخ ته لاړه شه. I hope زه امید لرم your daughter will not twist my son's arm. چې زه امید لرم چې ستا لور به زما زوی مجبوره نه کړي. ملګرو twist my son's arm ویل کېږي د یو چا یو څوک مجبورول. twist arms مطلب مجبورول فورس کول څه دی.
دا ښځه ورته وایي چې I hope زه امید لرم your daughter ستا لور به will not twist my son's arm زما زوی به مجبوره نه کړي څه دی دا په یاد ولري twist arms ویل کېږي مجبورول ته Mom, don't cry. I cannot see you like this. Mom, don't cry. مورې ژاړه ما cry ویل کېږي ژړل I cannot see you like this. زه نشم کولی چې تاسو داسې ووینم Peter's mom is a bad lady. I don't like her. Peter's mom د پیټر مور is a bad lady یوه بیکاره او خرابه ښځه ده I don't like her زه هغه نه خوښوم Rose really loves Peter. She will be sad. I am anxious about Rose. Rose really loves Peter. Rose په حقیقت سره پیټر سره ډیره مینه کوي. She will be sad. هغه به خفه شي. I'm anxious about Rose. زه د روز باره کې ډیر اندېښمنه یم. Anxious ویل کېږي اندېښمنه. Rose. Peter's mom will not accept Rose. She is an arrogant lady. Peter's mom will not accept Rose. پیټر مور به روز به قبول نه کړي. She is an arrogant lady. هغه یو کبرجنه ښځه ده. Rose has to break up with Peter. She has to do. Rose has to break up with Peter. Rose باید له پیټر سره اړیکه وشکوي. break up سره وکړي. She has to do it. هغه باید دا وکړي. Do it. She insulted us, Mom. She insulted us, Mom. هغې زموږ بې عزتي وکړه مورې. Mom.